Salama kaboro, salama sita musule lante penanda bisaran na puang matua. Umpamatan na pena ulendu i channel GKB GKI TV. Karena puang latabasa lan atu yate dia lalam mai bunga na Korintus pasal 55 angka 20 saya lako 20 karua. Dolo latabasa tu karena puang matua mai komi tamas tambayang. Tang torekan tu mak kurre sumanga mati olo malabi mi puang. Belan na inang manasa kumua inang tae duka iya na tore tu dio na kaborok mi sia mamasemi lako kami. Dipagari kani dio memintu salah budangki mi sorongan kan tu dio na karongkosan katuan saya lakona. Laki bahasa tu kadam mi puang. Bena masalo mila untundui kan siala umpama siang nila ko kami kitandai patu borongna. Masambayangkan mati olo malabi mi lansangan na puang Yesu. Amin. Bunga na Korintus pasal 55 angka 20 na pak na kuah. Unin na iya to. Saya mi tu mak katampakan na. Toke nasorongi tu parentana lako puang matua. Ambe kemang kami naputai itu mintu na parenta sia kapan sia kama kuasan na dipakondi lan misa kada nakua mengkanorong lako Kristus siulu tu dikaboro ilan puang Yesus Kristus mengkanorong batonanda mangaku talo sia unakui kama kuasanna sia kama tutoranna tuto disanga toroto patalo lan unolai tekatuan ta kello iya anna di tanga-tanga baatu dinanu-nanu ma dinden da dua tu kama kuasan baatu kama totoran tu nenek sia mukumbang sirari lan bateng sialan pena anta iya tu kama totoran iya to ya mau tujuana kameloan anak kakadakian pak kaboro anak kamabirisan manggaraga anak mangrondoni ma akadatongan anak kamorang-morang kamasokanan anak basisi ina sia buda pato tua gandadi lantai katuan solana sangke apa inang laden bak tu inang labu tu ya toto usanga kalena mandu lama kuasa sia labi latongan anak iya tu mai tau senga ya tuto usanga bang kalena losong batu usanga kalena labi makuasa sia mandu latongan lante katuan iya te kau iya to la umpo puang tangga na siapa inanna ya tu tangga susinna to siapa na susinna to ya mo la umparentai ondong pi ana urenden ni tu tau ya to mai lako tangga pena buangan kada sia mintu kedona bak tu gau na lako padanna torotolino sia mintu te panampa malabina puang matua. Sulu salanasang tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Ya tu kasayan na bak tu karampuan na puang Yesus tama lantelino. Lasai umpak petiron ni bak tu umpamanasay. Lako mintu torotolino siapa nampa sengakna. Tu diona mana bak tu anggak kadatuan surugan na puang matua. Kumua ia tu pak kaboro. Ia tu kamasok kanan, kakinan, kamaloloan sia katonganan, inang la tontong na papayan mintu taun na ulendu ikatuan si sola padan na torotolino. Tubelan na panggaragan na, bak tubelan na penggauran na Adam. Anak ia tu mintu torotolino mate, bak tu nenek tuo lan kasalan, na pobanang itu jona dosa batu kematian saya lakona apa
ia duka moto anna belanna kamatian, sia kamalimbangunan misa-misan na Kristus Yesu, na ia tu mintu tomak patongan lako puang, la tuo duka ya, lan papa nak tak na puang pena masalo. Ia tu tona panak tak puang pena masalo. Lampabu tu katuan kasalamaran, lako kalena, lako kita tomak patongan, diona kamatean sia kamalimbangunan na puang Yesus Kristus, usorongan ki kasalamaran solanasang. Ya moto ana tambai sia nasuai puang matua tu mintu tahunna, la ulolangan kan nok koranna, parentana, sia kamatotoranna si turu pak porayanna puang matua. Tumangka mo marasan bang sia inang lana pogau pa puang matua ulendui puang Yesus Kristus. Dikua anta salama sia tuo lan kamana-manan saya lakona. Ya anta toyangan kaleta diomai pak porayanna puang Yesus Kristus. Tu mendadi juru salamata. Manasa kumua iya tu kita tela umpana tak ki katuanta lan umpolosongan kaleta sia inang lamurai bangkit tu saro misa. Manaman batu masanang misa. Sia latongan misa apa ya duka ya moya to. Tula umpo banang kamatian rampo lako kita solanasang. Apa ia anta umpo pengkanorong kaleta lako Kristus. Inang manasa duka ya kumua ia tu kamana-manan sia karongkosan ludiome puang matua. Tu lata kabutui, lata pebuai, sia lana pasitaranakan puang lante katuanta solanasang ki. Siru solanasang tu dikamasei lan puang Yesu. Umbo pengkanorong kale diolona puang matua. Ina lampabu tu kakinan, kamasokanan, sia kasih pakaborosan. Tu mendadi tanda manasana kapatongananta ungkur resumanga mintu mamasena puang matua lako kita. Amin. Rampoin deto kadan na puang matua iparampo lako kita solanasang. Tontong bata kure sumanga tu kadan na puang matua. Misa tanda manasana kumota kure sumanga tu kadan na puang matua. Tapugawi. Tasas karep duka itu kadan na puang matua. Sia tapak bagian ni lako solata. Kure sumanga puang umpasiriaki kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.